Prilikom kuvanja kuhinski aspirator sakuplja neprijatne mirise, paru i dim. Osim toga, sprječava i da se talože masne naslage po namještaju. Evo na što treba da obratite pažnju prilikom kupovine jednog ovakvog uređaja. Kuhinski aspiratori su jedan od glavnih dijelova opreme u svakoj kuhinji. Namijenjeni su da osiguraju čistiji vazduh u ovim prostorima. Prilikom izbora aspiratora trebalo bi uzeti u obzir njegovu jačinu, bučnost, tip, stil kom pripada i naravno cijenu. Postoji nekoliko tipova: klasični, teleskopski, zidni i kaminski. Klasični su namijenjeni montaži pod kuhinskim elementom. Teleskopski aspiratori se montiraju u viseći ormar nad kuhinskom površinom, a kaminski nad ugrađenom rernom, šporetom ili na zid. Aspiratori se još razlikuju po načinu montaže i izgledu, a svi su opremljeni motorom za usisavanje vazduha, sijalicama za osvjetljavanje kao i filterima za čišćenje vazduha. Pri izboru kuhinskih aspiratora vrlo je važno provjeriti specifikaciju o protoku vazduha koji vam zapravo otkriva kapacitet aspiratora i njegovu snagu. Aspiratori se razlikuju u odnosu na način protoka vazduha. Neki rade na principu izbacivanja vazduha kroz izvode u zidu, a neki na principu recirkulacije vazduha. Aspiratori ne bi smjelo da se priključuju na dimnjake koji već služe za odvod dima iz kamina. Kod aspiratora koji vazduh vraćaju u prostor važno je da imate dobre filtere, prvenstveno ugljene koji će upiti sve neugodne mirise. Filteri se moraju mijenjati najmanje jednom u 6 mjeseci. Dimenzije aspiratora, u prvom redu njegova širina, moraju se uskladiti sa prostorom u kuhinji koji je namijenjen tom uređaju. Sljedeći faktor koji utiče na izbor aspiratora je buka koju ovaj uređaj produkuje tokom rada. Najtiši su oni koji se ugrađuju na dimnjake, a ukoliko nemate dimnjak morate da se pomirite sa bučnom varijantom. Intenzitet buke se mjeri u decibelima. Ukoliko se na etiketi proizvoda nalazi oznaka 50 decibela, računajte da je riječ o dosta bučnom aspiratoru. Svaki decibel niže se primijeti, a buka od 30 decibela pravi luksuz. Razne tipove, veličine i oblike aspiratora najpoznatijih svjetskih proizvođača za naše tržište uvozi kompanija Okov. U pogledu čistoće dobro je izabrati aspirator sa metalnim filterom koji omogućava jednostavno čišćenje. Prije kupovine nemojte zaboraviti da provjerite koliko brzina ima aspirator, a pobrinite se i da njegov dizajn odgovara ostalim kuhinskim elementima. U tom pogledu postoji stilsko određenje aspiratora od klasičnog preko retro do modernog. Kuhinski aspiratori su uređaji bez kojih se danas ne može ni zamisliti normalan rad u kuhinji. Osim pare, usisavaju i teške mirise koji se javljaju tokom kuvanja, kao i razne masnoće i isparenja koja nagrizaju kuhinju i ostale dijelove namještaja. Zahvaljujući njima u stanu ili u kući se može normalno disati, a i rješenje su za sprječavanje pojave buđi. Pri kupovini aspiratora bitno je izabrati tip sa adekvatnom snagom. Obično važi pravilo da što je veća kuhinja, to je potrebniji snažniji aspirator. Zbog toga je za ispravan izbor aspiratora dobro sve izračunati i konsultovati se sa majstorom koji ga ugrađuje.